An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together. Oh yeah. Jika laki ini menjadi istrimu, bersediakah saudara melayani dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu, dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia sampai kematian menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati ikhlas, jawablah ya. Kau jadikan. Ini saya bertanya kepada pengantin perempuan Mega Menania Adianta Bonsialwati yang telah dipilih oleh saudara Chandra Purnama Pasar Ibu menjadi teman hidupnya. Bersedia saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menjadi wajah suamimu, bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya. If tomorrow never comes, will she know how much I love her? Did I try in every way to show her every day she's my only one? And if my time on earth were through, she must face this world without me. Is the love I gave her in the past gonna be enough to last if tomorrow never comes? 'Cause I've lost loved ones in my life who never knew how much I loved them. Now I live with the regret that my true feelings for them never were revealed. So I made a promise to myself, each day